So guys, hi, we're here at Abaca Baking Company at the crossroads, and we're gonna look for a good brownie for our wine. So come on. So we got our stash, and it's now time to head back to D&D and wine shop and get some wines for this. Yeah, let's go. Hi guys, welcome to Wine Brothers, and I'm with Wine Brother Glenn, Wine Bro Glenn, Yeah, Wine Bro Ramsey, and of course Big Wine Bro Carlos. So today we're gonna have, we just bought some chocolates, brownies from Abaca Baking Company, and we're gonna go here and get some fat bastard for this one. So check this video out and stay tuned. Stay tuned. Go on. Let's go. So naami din karon mga kaibigan no, para i-test ang mga wine diri sa Fat Bastard. Kuyog ang mga products sa Abaca. So among i-test kung bagay ba ang brownies sa mga wine. Cabernet, Fat Bastard na Cabernet. Here we have the Cabernet Sauvignon. Pagbalo lang mga kaibigan no, udto paron pero gainom nami. Yep. Nga na mga wine brothers guys. Sige. Let's start it. Una tayo sa chocolate cake. I-paris na to sa Cabernet. So chocolate cake and Cabernet. Okay. You want na to chocolate? Wow. Now why one? Only one. Cheers mate. Malasa na kung pagka-Pinoy nga chocolate no. Okay, now with wine na. So kanang chocolate ya, inom mo wine nga before mo tulon na. Cheers. Cheers mate. Yeah. Cheers mate. Bonjour. Je m'appelle Glenn Abucay. Wow! Je suis 19. Na French ko kadyat guys. I really like this wine. With this chocolate. With this chocolate. Mula na lang yung chocolate, no? Mo pa na mo ang rich niya from the spread. Ang iso. Di ba? Halang. Udto pa, magibugnaw na ko guys. Dalawa yung brownie ba? Brownie. Brownie. We will taste the brownie. The brownie. Nasa siya mas bagay, yung brownie ba? Tagahit ko yun. Ay, ako na. Kahit sa siya. No, mas bagay siya sa chocolate cake. But... Tayo Ramzi. Bukul-bukul. Dapat mas bagay siya sa kuan, but okay na sila. But Bagay sa chocolate. mas bagay siya. Para na ako, pero mas para nila. So ito yung brownie guys. Huwag ko siya i-wine no, pero paano siya, amazing na. Kung saan lahat na i-wine. Para makatilaw ko sa brownie ni Ramsey niya po. Ano na kayo? Kita ako sa Australia guys. Wala yan, bitaw lahat dito dyan. Okay, magawas na yung bakot. Then sa kayo ni para. Merlot ang bagay. Ito, lamig, pero... Bagay ng Merlot. Mas bagay ang chocolate cake. Bagay na Bagay na. Mas bagay pa ka. Taw-taw na rin guys, hindi magtula na eh. Wine tasting. Wine tasting gun. Bay, mas kami ang chocolate cake kung gikan sa kumbaba ba yan. Magpani-shot sa menu. Ramsey na kuyaw.
Lami ramen. Ako yung usap ramen, ikaw tuon. Lami na ba eh? Bro, ng bird ba? Mama ng bird. Mama ng bird. Guys, kung may comment nyo ba? Ikaw. It was amazing, no? Cargo kasabay chocolate with wine. Hindi na magdahong no, chocolate o wine na magpares na ito. Yeah, so even me, Marag, yeah, it was just recently nag-realize ko na yes, chocolate and wines are perfect. So manang perfect sa siya na regalo sa babae kayo ng wine mo and chocolates. Ito. Diba? Tanaw na to, kinsa una sa among tulo na nai-wine and chocolate na babae. Tantawa lang sa Tanaw na to, kinsa na itong tulog eh, kinsa na itong tulog makauna. Sabi mo maglumba. Yeah guys, muna, tip for boys. Yeah, chocolate and wine. Chocolate and wine. Kung mag-date mo si Muyab, make sure to have a chocolate and wine. It's a shortcut to heaven. Oh yes. Yeah. Alright, so thanks for watching. And watch out for our videos or our next food and wine matchings in the future. So, or if you want us to match a food with some wine, hit us up with a comment. Yeah. Comment kung saan ang combination. Oh, yeah, among suwayan, di ba? Yes. Oh, yeah. Why not? So, thank you so much. Kami mga wine brothers. Wine bros. Yeah, this is Carlo Olano, Kalami Cebu, Glenn Abucay. It's Ramsey. Glenn Abucay. and Ramzy. Ramzyrizzle. Yeah. What's popping? Yeah. Follow guys. Cheers. Alright. Cheers. 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 Yeah.